ta kurun lallah sarwa ma raka din ya bahagu ma ka so nya bin fam dan ko kum pun nya ma ka ta za pur jo ka gulna tin yan yin yusura bi ka zo ko pareje akolan baniranga dunya ngo akolan banga ba te guruma ama ka yo banyara la ya yelo ko. Assalamu alaikum. Na wannan katar ban labna gaida kom studio mo yulumbo da Abdul Samad gaida kan shi tire Muaz ona polana pong te min shehun na ko be dumone muninye Sheikh Ilyas ko yi obuwasni afak talinyo obuwasma ko kana tamale no tunan harkashin kati nan katar mvogo kihana to studio mo da nititi di amfani shaldem jane daninye jingli yatwa the last episode man it da difi la zangpa jingli nan sham nshina ne jingla amfani ninye shal zangti tana musulma da don tuni ta buham bang jingli ma ven yalanga domin katutu didi da amfani zungo mi tirbo na talela alwala domin kafin ka tiyan pu jingli shanin la alwala ma mi na bapale din tuta jingla ma danga do zo de tu na tabuham bang alwala to shehu amaraba ngoya alhamdulillah summa salatu wassalamu ala habibina muhammad abuhaya alwala gasul yad dunya alwudu kabzang da yulma zang ba alwala ma za alwala annabi nara annabi can ta je jinga nuwo jing shanga dan da bin da nyala jinga da ba yi asbase na zawuni asbayin pola da ba yi zawun ka po da ba yi kaman lasar nyango zang can magarbe ka po da ba yi ka da bin poi kana on tana mbolo ta zang jinglo to ai le halwala ba alwala ma din le nya shafe ma because alwalai kana jingla kane alwala ma mi tamal kom nang dale kamale tangpa nang da ka tangpa ko ben shanga pahaya den din in the absence of water den din ka komi ta kane tamala tayammama nang da ama alwala ma di ya din yala kom ni ma na kan borna ta take ai le alwala din nang shamshina alwala annabi munda pun nang na wanda ke makab malaika jibril ka to wa annabi alwala nang bu pui kal wala aya na shina imam sayuti yallami asbabun nuzul puni ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn ila akhir aya ay ko la aya ma ayan yalna al wala ayan yale al wala yatu ayinaran amada kamna tayammama zo dinde tanan ka kom kane wula kayan nan al wala po jingle tangpa al wala ma din yiti nan kat kom kane kayen aborna po jingle tangpa al wala ma don muna ay kun nan le na yin zalla ni ma na po jingle ma ci pula yin nan le ma amin nan le na ay nan na ka po jingle ka bazan kom na jingle ma lan kan ay pa la kom nan wula la po jingle ma na la jingle ma sa hanan la wula da garme amma al wala zan pa kom pulo kam borna ta kana litafi bon ben katbona anwar muhammadiyya ndal majir tabzo kam bon la litafi mo page 41 bala the line mazoya ay ko line number 1 number 2 number 3 ka hadis ma la ruwaya ma pilgra ni na wonne on borna na pu jingle wa yala malaika jibril ka ta fu hanabe ka malaika jibril ka ta fu hanabe kayul na yal nan ka zan in kana ta fu hana kayala non tamama wa tamama ta alazan minnin salnam za nuruzo umpuha kayala ka miriyala ka nabsa po guma ka malaika jibril zungu na pong man totanga ka zang nujir nu zang wa totanga won zang de bay ma totanga ka kompil ni mana yibna ko yalne na won wala furo no wuhma anda muhammad al wallan nambu ko on paar ko ma kayala ndam no ba paama ko paara o paalu ulkam ko paai o paalu ulkam ko paai bam paana ko wisi zanin zanga na puhra ka adbai anabna kuna yinga nana kadija ko dan wadan wo alwalama ka wo jinglara ka adbayi dibayi ma puhbo to yin buhame
anto nye so ko lo da amliya pa amliya on lo amliya wona jimbo wula ka puhur jingle kala mi fatiha karambo adal walla wula ka nindle wallahi dabba pamti en kila jahannama la ban har mazo subhanallah wula kan yim mi jingle pobo ka pa aji jingle pobo nyim mi suwo do an suwo mo wita maltale kiyama ban pishelta ay do abiya ka balle bi ma jingle pobo kiyama dale anti jiyala amma so on ko biya nyama da ko yawo cham shukuru cham classes nyimo ko chan karam ka kana baka boho ya zuma boki karan karam to ko sa'an lalagre shukuru ma pula ma karamati ya kanimani ti ya kani kura nirba Allah ka fawuro bi karam ko ku ben ta ko lorin cham to puha fama nirba 100 puna yan ne bo shaban le ba 20 din kem ka fama badin tuno wo bi ma ben shin ko wo du tuka karan zonde ka qur'ana karam moko di ko bi ka be buhur ka tazang jing la zal wor be mal wala bu bon ta ko example do min pa ay ngam le kallam in jima'i gorozo ka nya ko le yong ma ka ko phone ma nan wala on receive na ka zang phone ma so yem bo hala bo ko ayti susu kom nai asu kom sujana ba kom nai ka ko phone la dar sala da zang ba phone ma dar ma ba de baga dar ma ba ni dar sala da zang ba phone la de bane de be phone ma ni bi alal misal an zang anu baga to ni an zang anu baga to ni ma anna la tumama apa anwa dus oka nabi al hadisi shel nirin tinan ka do min pa ka banan jima'i be ka balla angoro zo bi ku yisa ban pa anjin lokom wudu ahu lis salati ban pa anjin lokom ina malni yani lan me machingo be ikaniya karnya nyen de bor na jiban jirgo be a can ta doni nyen de zang da arma don nyen pa an kom kanan don be ka pa kom kanan jiban jirgo so be no mi machi ma she gombago ko be halka bi agi de zang la don she pa kom aiti ne kasuwa kom abe kum malaka borna di da zanga da arma jiban jirgo pa anjin lokom kaman ban ko pa arjin lokom shemmo hadisi shel kana mo wato malik funi kana na shayar ya ni na abdullah ibn amr yal ni mun dadi hadis ka nabi yal na halaika sahanan pa ala da bata tan yan pa an za yinga kara Allah da arma da machuta pam to hankal kanimani hala an ko jin lala ma me ka da ko yan wa bajin la galsi ya pam an ko jin la ta talen yale ka zanga nu da arla abadan pa anwa kare ba da babu ma shi an tusur kom la da arma da pa nan ya da pa pe kom la ne subhanallah da sa ta hankal karpuni ta hankal karanne janaba kom nirba lam ngam le kami ka pa ba mi kom su o ko mi kibo da zambala nirba pam hankal kal wala ma ne du zo dan nan la andam no kukuna o wala nana kade jalo wala pa na ka zo pu jing shal malaika jibril na zo pu ma nirba lan ngam le kamalo pa pu jing le yung de kunya bo ngo ka mara ko o galga dwane de zama ka le hirin mara amare nan la ma ka nan ai nan na fila na kan me bo mai nyam ka be ma mala barka amma nyi ko kana ga pai ma kaisi nyimbi mbo hashale o pour jingle nzunga wula ka pour jingle be wuti ba pour jingle ba nyimbi mbo ka wula ka daba wa pour jingle hal shabatu paya ba ko pa abu yo sorlon ko min wala anda subhanallah qur'an yal na dar nyale dar nyale deza nabu wala raza deza anabu hulame duniya muro pa asham deza bin shan kan ka nabu wole surati yawe kala dogista gwa na wol de zare bila hadisi Allah abakar ma abami ama kara ammi bezo ndal majir tabata fihim venyanga bezo al wallahi de nyabin sha'adan malihim mapam di kan jingla kani bezo kampun episode man yelni anabra ye julum bushi ni mana nya trouble ma julum ma shi ka jinglema pawo ye to shanga biani ntuni nisa bi akoya no bismillah ti yan yelden ye to niyama niyan wan yala farila iza kuntum ila salati
Qur'an ayama la na iza kuntum ayti sini fu jingla ni yambala la ka malikiya nam yele afana worma fikihu o fo worma fikihu dol malikiya mudawwanat al kubra ni mana katabi ndal fa be yango Sheikh Abdullah Jakarana am pahmo karama ka ci Sheikh Ilyas Umar o babila sa'dargo o mentom bala ndara be shukuru 2002 zanka 2006 nda wundo waz hal na zona wundo waz o nyala ni voso an ko to yel na wonan na musham hal tam kam itu nyo kaba bolo yulma kan ba yulbo la mara an so palagar pam kan sura duwana anche kan o ummal makama shelma na anche katin yaran garle afan ma bambe yongo zana nan albarka nan bani na wanda ke kaba karma karba yule na anche kaban ko yarma tataban kema tungum bila dazo alwala wallahi damma himma nyama ay ko enji ka pa ko mun chamto donba azahan nabi arko ya bin yarbin fama yiran ama so ko be ko nyama o ko ho ta o be par kon kay bira zaham bier ka ko en zahanda zahle dan kan fani ka en zahanda zo ni man tudna yar ya to shanda tun kayan ni niyama ku ya ku ni ay nan niyana kanon bismillah because ne shabina allahumma inni nawaitu alwudu'a ta'abbudan lillahi bismillahir rahmanir rahim dan namza niyama nyala sone suhmana ka afanam saati nan akaran la karma suhna poi abaya bo kana ampa akwamma ama ay ku shishela auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim chicken biya ko barkanan bismillah kapil kwamma pa zo den ten ko yel bi officiellement because bayani be ni mana pam to shabbayar ne ay pana ni sha to hamdan demiba ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin ruwaya za'yin gambara ruwaya shinga bin ka du shinga kanata nan wula nta papa amadan nan simple kan yela mama ay ko pa akom nay nyama sham nan lam o jikarma kar nyama shirme mbala ale nan makab sabal talata ay ko jiaji onya kan dirmo no ko aya nyama sonto demonu ma ka talo terla so woni den nan maza marba jala ay ko jiaji tu ai jikab nan de kata ni kata ka fari lan yale okay ama ai nan la malalara abai bo ama labin ya harma da tukata karandal din yanke ka dan kan yara ya jingla dansala dan namza da polish la jing manglama mamman jing tatalma dan ya fari lama da polish labin ya harma za polish aya ashhadu an la ilaha illa allah inti yalman najuma ka duniya yango zona alan umbannam da zaduma wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanti yalman ne kaddi shaharanna anna muhammadin yala annabi kanya nawun dable kana yala allahumma ja'alni min at-tawabin afan yala natri yal ja'alni ayal ni ma ako allahumma ja'alna man wunto karanda ngono muto karanda za la ka fayele tana karanda tabala waya la ka nitpang tamman kata tamalbam bato karma gwanan wula aya allahumma ja'alni nko na won zang mapani mvo shabaya ama ay baraka allahumma ja'alna zang tapani mvo shabaya allahumma ja'alna min at-tawabin bannan wula ban sore kempang tamkam bannan da tuba tamkam waj'alni min al-mutatahhirin na wani zang ta panin vo shaba bannan da ban kashi kacir da arkam waja'alni min ibadika salihin bannan da zaduma ka zang ta panin vo shaba ban jam da so vielle zo aduwa ma bannan bala Allahu akbar amani so bi ko karan da ba mi rek banne do ay ba mi rek banne ma rek ba cem ka ko re karan ne agway bo dan man la an yi wum shawama dangle ana jin muble kay na bayin nan la susun can ta dale ay to muble na kan yara bina lan muble da to ka be shi akam kay nan la kammi dale shi zo an nan dale kammi rek ban rek kem ka kore biyaran ne da zo ta dal fa nan ma to dolbe yato apam ka ce nan ban ce ni wallahi nan ban ce ni ka to kore ka yato ashangane okay to chat vous comme jom kalabna antizan tour to te vous comme makalabna te shewona betu dunwane Sheikh Elias o ila obwasi kana
harka shanga tamale katinye tunan kataran invite gaida com studio ngone nitati di amfani shal dem biane golngo dal barkane ne ya to shanga dun jandi jangle pour ya to nta te pa janglo ko mana pumpon jangle ma puni ya to shanga bien bi jangle ma katare bon te bang wula kar nan halte pa jangle ne yaare yinkana wule zanglana kamani sami Allah ni walhamda rabbana walakal hamdu nadan kampa to in po kayen keni mani nda zan qur'an ayana alwala aya kayene anabra pum parla jinglo kom kala aya ma shina aya ma wuhla alwala pa'bu yala dabanu niya na ninne pa'bu ay ko pa'anin farila nyale niya ma nyala farila kanin ne pa'bu nya farila kanu pa'bu zan changchong karanya farila nu hayimo no kom sheltem mal jerto zon la shabnang de la stais o ko non lang men mani den nam za mam bang ami hadisi danan wo le mam mi na ba karam mpale de zo de pachel karabiana ba na ba karam pale stais ma zo ya pam ama ta panta ma de ben shanga bien karba samsana tananda so wopsu maya shabtu zan ako zan nan mla zo ma za changnya kalan zan lapsana so zo ma zan na male shab zan sunu aka wa de basta shamba de ba paya because afana ma yin yelne tanma ahlu sunna nama tiyana ahlu sunna bandol ma malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya islamic jurisdiction tikiyal na jurisdiction afana banzang mazhabanam na kaman ban wuhur karma annabi nyanga karma din ya kaza sande changla ya kaza sane ngo ko wuhuro karambe malikiya katanan west africa katato dola malikiya ka west africa katato nan wala katato dola yin tile example kanirbe bang ne bornanti fas ben shao chuyi takana kabiyan palle haya misa somer ka adan piatama ka fakane ama mamma on to korgo biyo to korgo ka fakane ama kuto korgo nyin side mbalawo tamalla ben sha Allah puni larbanci ne be fikihu puni kabo nin an nuqsan diminution of value ya kaza nguna da basum sun wannan mu ami understand me shani yelma lo hali lo ba yelnar biyane لتعرف بين كتبه بداية المجتهد والنهاية المقتصد مذهبنا ما زابي عرفوني أي كان شبله بنقارغ ربيعو مالكيا نمني يلا نبن بعنتو أو ملسوه بيني ونتو قارغ بيعو أما مذهب شان نقبل ما يلا نبن بساعتي أما مالكيا نهال bima wala e shelo on to paka sol bien ko no to korga ban ko kanirba nan wala kanirba di ne paso ngum mal su piene no to korga piaw idi tam on to nan wala ama imam malik ne yallama o dal fatam ma shaban nan wala baba saati baba tahla ba hadisana na be intahab ra'yina wo dal shi zo ban na ba saati du zo karma kana be ne ihtilaf al umma rahma afana ma so kam taharlo ya ra'yina anabra nan ngo kanan ngo du zo man nan landan ngo da ba wuhmen ya kaza nan do den ma da kane ami habaya bu so yele ya nata zan kom je to zoksun suni so yin nan da banya so ya nata zan je to zabar maza afa so bane yal shambala so mi yal ya nata pergam to zokma buta kazan je ya yinga kace da bai apal ma so kam no de labu kuma galsiya pam nda bo hay afaka o yel ne wanda cang jami'a ne bada karle de zam na bakar la 4 years zo ba mala unda mala ispo unda karan la incang tazani kos de zo la lita anyal buku talanya la karnya de bay ka la la nga zaayinga na zaaying ka kun kan 4 years bayana bier puni jinglo konko nyama fiki hu konko na un jamako ka fana ma wor bangsam dinne zo sunu to yalla ta tabgar ta da alfanam de zo shir kuziya yalla na karam litafi 4 years an to ka fa yalla to aka a jini yalla soyu de zo afanguna da bitum da bas wula nyo biya polo bi o ka polo na zo qur'an la na martaba shel na unu zang tula
du kon ko zo to mojilma Allahu akbar ama te mi Qur'an ma ya to dan cakata yar yirin da zo na amman ta bukata da zo labin yar ma ai mi a mazhaba da zo akana West Africa ta dalfan mu waza tan wata bijin class tan dan ya tijin sajara nan mim sona zo ka wota karam la katan karam ashan tarijin ta dalfan mi la fanam ban jin jitan wor karam mam na jin ko zo karam da zo la katin karam halle te pa te bana ko karam jala shelongoma de zo afan ma ben wor be ban wor tongo be nyala maliki yanma de zo tuka mi afaso andolongoma fulde din o nyala shafi'iyya be o nyala malikiya ba hamma jing le puna anto nyaka faso ko bismillahir rahmanir rahim kuna Allahu akbar na ay nyam ko fo on fo ma bako karanda subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghayruka kana karan fatiha tana me ba me tan ko ta wo fon zaya kagwa fonze ya anya ka so yin karan fatiha o ben zan bismillah na ka so karan fatiha ka zan bismillah na darata ta nan gwan piyin na correct bayani pa biene ndalfa shewe Lukman Bamba some years back nda do ka se ko nan bayan na punu pam ka references de kon ko zora cham kan chang ta dalali ta fima tafsir Sawi la tafsir ma bayan bir puni ka fama ti bayana ay la tafsir ma na ngum nyasam ama da bayi ngo ban mela shanga kar dare batam kalan le kan wa haben shanga puni da zo nyi mun malma na zo le surat al-fatiha kanya anya bangsam ni ma hal dan nan sham ka bismillah ta kana da zabi yaran ne tafsir Sawi ka wo surat al-fatiha din mali shanga dan nan sham kar kana da za a fara yalle kan chang da na zo nda chang zang chang nan tabuhan le nda wun ya san pam da zo tabuhama ta babuhai dan gabte ta mabuhar ma da sa'ana ta bukata to tillamna da zo question ma sami Allahu liman hamida ana pour rajang le jing mara kunya ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar na dan dan shari'a ko to kurum kayu kurum mane na dalar shalmin da nan shaytanin da lebgo man dokurgo larbawa nan mi brati bin dokura jilma pam dokurgo chan kabita kana obubar no garozo ya wo ndolo la biela la anani ma tan malaga ko yin palo ashila shaytan bo borna la ni ngo para ka amo kadile yiro solni wo garango ko manipolo ka na kuriya gulo dozo kabiya na ay kana kalmam kuriya kana be yihonu o juna yunga mazo ka kana pago ko nu ma na bi o juna yunga mane anyara ka ama agwaibo da sa nabna ba ko onu hayungo ruwaya shalma ama hadith ma chang ta ko la story ma karanne dozo kunya men la ni ngo annabiya sami Allahu liman hamida na wuniya munun yan so mun do dabla mun paro sami Allahu liman hamida bannin bala sami'a bitiya sami'a ma wumbu sami Allahu na wun da mun do dabla mun paro annabi yise obin Allahu akbar ka sami Allahu liman hamida kala ni won kana para ka an ma ka annabi yalla ma zo ko rabbana walakal hamd Allah ka bannam da zaduma pa abzanan la pa abzanan tabbata zanta rabbana walakal hamd rabbana lakal hamd allahumma rabbana walakal hamd allahumma rabbana lakal hamd da kamna hadisi da bana hai anto yusura za annan ama kafari lan yale zo kayan ya jin shan kala dan nan ko kane bi ku yi si jin anyam kalma ma nan da ban shakam babban mallabani ya shal dal zuban nan da la buku shal ni yara ma rabiyaran ne dozo hale anya karambi kayen karnle afen yela ma akarambi bazalge o ko wale dan dangerous pam because nya litaf shel don confuse nirba afaya kaza yelango kato wujana umbo yelango kato wujana dozo akarambi bazalga en confuse dozo bari advisor na user la ne na ala nyela mun karam ci anzalge dozo anabni yasmi Allahu liman hamida kala dirin wajli
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعبدن قهم دمال البركة كجلسي اوكي دساكا بپوجن وانا كان ابوها موندلي يل ربنا ولك الحمد لا كرفو مو مبوها ما دي نم كرمالا دبيام مالا لا نيرما دي باشلا نبي كوندم لا نيرما ولا كان نم مشا كابا نم مشا كدبيام نا مويا اي نبوها ما كشلي تمشلو اون يل ربنا ولك الحمد ما وزن لا بدعنا تبها ما بدع ما زعف يل يل تمشلو اون يل ما ملائكه نم بيتا كنا وانتمنا الله نبتي يلما لا نين بوكسون تالا بن مانا ما لا رايا كذا كونيا الله اكبر لتفشل بينك شو وسيمين سبلي شر والممتعي لا لتفما أفنن بيان لا زن قلاب نوما بولبان أما ساكن تطلع يسا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تو أنت تيان زن شل كل فانيا لا تيبو جمع تايا bula nyadmi bayetwa to atayya ma ndiye na anam da can zuksa ta die jingla na ora nan la tayya kana wannan to jingla ora zan dan kora zan puhna ko now yes bizo to bayen pu jingla ma kai before ka tiyan puhta ma manga to kat puhna woni apa arla na wannan nan ngani ma shel ka jamdu ma التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان عن صلاة الإبراهيمية أدو شنغ بيني حديثي شنغ كان كادوا نمبه هذني دزا أي ميل دجلا أما أياكو سأن لا صلاة ما كان سلم أي إن تقبع أدو شنغ أنا كرجبرة تربورنا تبغي يعي memory chip تملا c'était 2 gig kamale bono 64 gig dozo a memory chip den tuntu ba shelma aba chakara corruptra al 2 gig dozo aitin da kadin ya 2 gig ka leher shab kay mborna 2 gig ma amal dol 64 ma ay nyam ka ta zan nan phone ka phone ma corrupt bozo a memory ma ba chang ven yalanga dozo dum pa lok shelma ka gbobni mani dozo ti nan tayyana تنين دلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة ناون ناني نو سهدو دبيا يزو من كابور لا أمين بمبور جن ما كابور ما أدوا كانن دنولا أدوا كانن تربما نزو تنين السلام عليكم ناي أنتو لتاف ما نريد لتاف شلما ويني أفشبنا السلام عليكم ورحمة الله وكنا لا زعينكو كشب مين ندباي كشو مين ندبات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كرم بلاو دم وابم كرم يتو أمبلا دزو أني أدن ما دزو كاي memory chip ma ay ko nang ندباي nang ندباي أما ربوها شان دم بنيا because monum ma dinyala karami bazilga ay peni mana ay confuse me do to bamba karam ako gbobla biel fo ma mala danda ka bukata male kana so bien ba ko gbob biel ngoma kamala ra gar mun karam bozo on gboble ven yala ngazo do ay nang sallama na ay nang la astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa allah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'ata lima a'tayta wa la mu'tiya lima man'ata wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd la adwan maza tazamatu wa nabi ama lamam mal jama'atu pour jingle den nang do danga kar ori nang sallama na kare yisi ayala na wannan ban sha'ab Musa na on ba jajin lama ama shab bian ya because mika so min yal malane usually mun sura adu so di kupo jamana mun ku isine to yan yala mana jinga ne sashel na on dire adu pam nyala jinga nu ma puni ndapon ya ne tijinga numoma raka akamalla dan tirni salbin sha la buku shal ni rokotuma benda kotuma din yala buku shale la hadis ma puna nabi yala na pa ma azafare ni ta pa no hamin buhuza dola tanga abun yarka ban ko buku cena la kala ruwaya ma yele no bozo
yusabbihu lillah bizat bgar la nawun la tamma duzur tu kan yingba la tamma jing la tampa ya gbat bgar nawuni de tin nan ka jing la sa ka bin kobar za dotanga njam da nawun la tamma bon wun la tamma so hadwa nawun bi ndili bum wal jing la sa shalla na sa shal bin yen yisi jing la aso hadwa kam nawun dir lame ay be jing na kan yala mawo akpa handa ma sham ban pora sham bitanan arba'a kabkanna ayin yala salasa nan babyan mi bitanan khamsa ban nan raka'a Allah sala babyan duzo ayin jamna wa kul mar la man jimo vin ab jamno karan komisa biyar funi amma ta ba mi duzo ti nan sallama na da tukala tasbah ay lamamai nan la duwa ma na ayin yam ko nan wula ko vor la tasbah ka tasbah ndi nyal so bien ko gub tasbah ma ka jibu tasbah shilo vorma ka tasbah ndi gub ka ri gub tasbah nya nyala musulmi sirin biya so ne an to zanga no wannan wula nan lai ay nang na ka yel na woni am worship na zo ay nang le vien yelanga ka yel na won vien yelanga na won de la da duwa bin shi an kan ka yan pu jingle na farila jingle ka so na on kana on mazang ta na la pu la jingle ma ka jingle ma karmal dance na minti ya to an ko yanzu nan mage ka ta pura azafar tin shele ka jingle ma galse ban karta be jingle la to ka ba chele ka balla be wa kana to kol diam da to sunsuni kanin kurso yinan ta karbe ma za labsa la safuma mi mine nin kuran wa safungo ma tento yana jumun la sabu ka ta pura za Allah sare ta kurun Allah sare ma raka adin ya bahagu ma ka sonye bin fam dan ko kum pun nyama ka ta za pur jo ka gulna tin yamun yi surabi ka zo ko pareje bihla ne rebietine la tire chaba tana ko rebi ma nyi bin fam ma bun wa mi yan kum da kum la nin kuran wani da kum bi wani da bi ma be katanga sokto la dabla ba nya tara ko pul la nyam kayina ka so kan ko ngura da ma nin kuran ye bin fam anto yele da zo be karbu jingane an da ba jela nya ma bento ko yara fre anabra na men jang chapeau jingle ka ntum ka bi kora ka na ma jingle ma wondi en chang la kar washam ko balgale zo be jingane chande den yen ka ba kore be jingane zum madale ay nyam kalamam nang do hutuba ka so bo phone le Facebook bozo ka chang zum nani to ko gabr la ibada ma ami suma mi te pa pamjeo ta te sama ku pan la minti de bayo te zanpe ka kanon shew nande so ne wonto kanate zan amfani sheltitma na woni sa ka te lahanye yongo tum mambolo na ku chana studio wona ka timino po hatu yo taba nuko engel sham yulu bona do summit doleti on social media Facebook TikTok platforms maza tibiana mane wulgal banks ngoma shanga dozo ka den ka soloma didi da amfani tun zance kan nan su kam salamu alaikum na isa tun man lamna ne different episodes some other day. Thank you very much.